machines aba ya kwan hodo ye deda mpotamo ne betimi de yi so ama monchemanka bia free wono na wonom so ede no wonom ehwe ede asiesie kwan no na enam so kobonto wo ho ehwe ne ekoso a wonne nananom ene adehye a ye no ewo afepaye community ni mu edi nkomo asansem wese nyina so ebeto dwasei ene wode to aso sebi tutato so eya adwuma na ye politics sebi the NDC amuko efudi propaganda asemo sebi kuntumpo ene no krede ese achumampo no onobaze kufumafu mudaga na mampeni na sese na daroma mpo kamene ho se obi akoto no tumi na opore bi kufutu na omampeni no yi pa na mpo apani na no no ko so ba ko kiti onu kiti mi ye bia me twene omampeni me twene oman no na me dino domo edimechi achumampo no maye ko assembly member kwara ba sese years maye party chairman 12 years as MPP constituency chairman enemy ADC esuboni wo mu a nka dead na kolao o se ye fumu kura wa twemampo no enim fumu afu ni me ban city se bi ye miasere ye bo tumi nyame na de Ebusia ni okasa ye yo monyafo Isaac Ofimba for DC yo no watwemampo no amansi mu asantemantem asenom na no waboye Ra Steven ye bo abidin atwemampo no constituency wono na NDC amanyoko na yini se wonhwe na wontimi nkonkoden wa afi wasi abato motimi abo awuramu wo na hyebedwam atwempontodwuma e de abrade hye no e won pesua no so yesi wakokasa ne ye wura emafo e yade a ani a drip machines awodo ya wonom de abom de dwiridwiri kwan so nyina no say yesi afepaye kroma no mo gigigigi sika tefa bi e de afiri wo mo ho na say wo mo de atofem go e de yesa adwuma no so no enya sa e na wo se ba ya assembly no dwumadie ya wo se wono edi nti wo kyeresa se wa ye o mo krokro de dwen no e na ye ruamafo e kyerese asem no nya sa nete na ne kasa no achi no na insiensie do ya wotoso miensa afepa ye di kro no wano so sare wo semo a wo kyerese parliamentary candidate de ma NDC amanyoko no wakwakwose ye ede kyera amansan no wose wo a wo betie bia no bunuegu wasum no kre bia de wa e wo sasem wese mu nte no yenhwe na yentimi nto sasem no ngunemom obegina ne tumi so se kro edi kro na waka kyere ye wura SS onhwe enantoabo Ra Steven ya wase won na ye NDC parliamentary candidate no se wonim na nto na watwa to wonom so no wode na si wase obebo nto a ade e befo na ni so no ebe ye ni nyan nsomo a eko edwane amontin so se Ra DC wade mfidi aba se abanso from the year farmer na wajiji kase kwantoto diesel enye no kure wode ba no ja hokowe na mia na me ye de se obi ye odwuma oso me do ani di enti obi antwa sidia hanu nyamfa enu aduane ema wo mu so de be ya wo mu be ha no ma ye adwuma nte enti ebra ba sa no ena metiti se ya se disa ba bejisika abege disi no ri ba ko wa ni obi an kasa bo no bejisika na wa tre wa anjisika wa ankata ko bi amia na me ka se obi an fa 26 mra Ebusia na chesese ne esitie no ne krokro mo no adehye ye wo krom ho nso eto sei editwato munkafra ye boy ho moden se yensa beka afepa ye adehye ya wono nso ewo ho no na wonsem a woka ye no azuka yenko aya ayenga na yenka no prese enfidie ye eba ye enfidie makoma mu ene ba ye sasika na omode nam se ye gidi bia to diesel no ye be se ebuza se enfidie ni ba kokora no sika sai ne ye beto no na di agum ye sika ye sai 30 cedi 20 cedi no afefa ye hakwa na ye ni pado do sai na wo tam se price sika do sai ni benya na obi akogina ba bia ka se ye gidi sika e ya to diesel e de aye kwan nukura bia nim ay announcement ni nyina na nan mpa ifo sia no make say said ye be ye adwuma ne be koso nti no ye nye sa ade we efa ma omu chidom no mani nso no mani nje no munya adwuma pa efa ma ye ni me gina ha matua me de onwia bia oka ho su wo tia ne de Ebusia na chese wonu man kasa pemu na wo free ye se wo GGP bi kakra
ede aboa adwuma ya ekoso no atwenhwe ho nsem ekoba sahare so a won mankasa ena ebetimi aboa wodom ntino sane ne masi kwa wo ho no ewa atwemamponua no ena yede mu nsem adan won afa yenwremu na yentufa so kode ebresamo ya woto ne nsem jabom efa ye ne nkyeremu ewo enkrampoponi mantemu okan kwe not eho ene yakwa akogina ye rana po edento abo ahyehye so manam so woni adwadifo ye wo ho no ekodi ahia na eniema ahodo ye ekoso wo ho ene ensem ekoso wo ho no edika editie ntini nyaso ne tie we seye ese osiachi no da ho na ebe etenebu kenya obe catch up say so wo kai kwe no da now see be how eti NDC for me for konya no aye boni no ni shamo enhwe na sitino se Ghana ye dey anunti NDC for nya no kasa na wo happy adwe no se pasabasa bi esu owiemo ahoche bi ama ya eboni bi ama ezo NDC for the equal forces as that cocoa bag and possible 13 and then 17 cities as cocoa bag and top 30 parts of you may choose sports fee, you may choose studies fee, you may choose as a nation figure, you may choose your body parts will become don't be creative and then Ebusia yura napo onebo yura baumia echidom enanema hodo ye pipi amanyoko ne ba ye waye ene de wo wani so no wotimi ede tudwa wabra woni adwadifo a ewo eye okan kwe empotam ho no etimi ehye ne oboje ne so pa ya na anya asem keto a chese omo pese obetoa ne so se be ye pipi amanyoko no be kɔ nanim asa atwempondudwuma ede abre wo no na yura napo na no si yape and parliamentary candidate ya wojemu dia MPP amanyoko no ewo mpesua no so nyafo na amadoku a wono so SCC e de kraye ya shasi aye bo apro ye ni mumu bebre adi nkoma akwachi ensema mode atoto ye nim no ya shasi aye hwe ho asema kan kakran ejfo aha muni ho a MPP ye ni ho Mwana fibia modemo support dom yen e kasa de boa yen obi beta de kra mutimi to ne so e de campaign e de MP na money bibi so political party bi o ha ono oba edwedifo ye djuma no egu MPP nso na ye ba ye djuma no etimi koso Ebusia na amadoku a wono eno ka kwe no MPP amanyoko no wo giremu apritumi eremu na hyebedwem ede ama ehofo no ye kwaye nim na okakwe no fo wada ye kasem na hyebedwene ya wono ete adwaso mpempen yada no Mama Teresa Ladi wono so ayadom ama wakwakobie so bi ede ama dehye ya wonom ewo ho sebe ya wonso no so ho nsam no enkwatwe emfama wonom na wanya bidie de ondwuma ahodo ewo empesua no so ebra na wakwa akotwa homemu ebie bo ho kama ya no ede ama dehye ya wonom ewo achimota o station ya no okan kwen no fo abato empesua so wono eyade a wono so ekasa ye na ansa na no adehye ye wo ho a wonsa ka enipa ahodo yi wonom ekasa ede kyerese nya fine wa chimota akra na ye brankasa ye bebu so agi se ku echeche so wa ye de ama ye tumi ye nyama bi ye aduane to na wa ye de ama ye eti bebu so kra agi se wa twen about 2 weeks asanso na enu pa be nu me na se twa eche na de ye ma me tumi abe ye ade ye ama ye no aso ye ni ankasa ye ni so agye ho ye kan se nyama hira Teresa ye pa no ma ni kwatenti ni eni che se be enye nne na ye start say ye nya nso problem. First, we have to do maybe 1 week, 2 weeks. You call Abofu any college, Achimota College.
hona most yesusano say 2 pipe ma yeko bunsu nyamiado even recently cry about 3 4 5 months mu yetu so mu rough chete ya himfo ni yempenyifo nyina epia this day is a historic day for Achimota because sabi na adehye ne kasa no achi no ma Teresa Ladi ono so e dey say e cry you see water is life. Na ube try abai. Na we try abai na nsi abai. Say we na nkro fo be wu. Esa ni say o kai kwe enough. So why e den ka. Make us say for no to wo muti de me kai. Every week bia no na the tongue so man tongue so 3,000 and 5,000. Na tanka de bana o. Eti me hwe no na and it's sustainable. And the Ghana every week I was out to 5,000. And say me told me also I think say 4 months ago. So was some started a year bogo. As I say one a year safe any galam sense so be a and a secondly no ever free to the community. As I say obutos you man mama told you and it's not easy. Community, you know, me try say, I buy in plans and I mean, man for your super. Me your own. Ebusia ye kwaye nim ewo ensemfo from ye bedroom ewo chaboba na adehye wo ho no sene west mesimo bunu epoye mantam ne kuroi ehye sene ye wo ho esidwan wo no nsem no yetime dia bana so ansana no ye faseda ema edwumeko Sompa hyede eyade asara one media foundation wonom ede abaye bo akunafo ene nyanka enwisi asebe ya fiwesi awie ye no amanfo edi ahusie enum egu wafuruso no ebusia wonso no wafum bebo bio na wonso ahofama no so aye enika no nti no Sompa hyede ase de wo bia ne nuane emo ena wo tentimantes wo mackerel anase sardine de wo bia no wadaroma fabra ntoman so yade aye ena fe entade sukufo ebasa wodo ne nyina da ode ba ye besom ne yada wase wode ano betimi en sika bia ba bia wo ntimi ntoto ne yama ne mfama no ane se mobile money number wo fa 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 2790 dear beba a blessed foster and ancestor 1 million yakupon shroud say we be aboa emi pro services ebusia wonom eboa yen na was yan kan show say eye na wotwe na wonum edi kodi e wo China mem no nyina ne se odwumedie ne se be ya benya sponsorship na emu so atimi aba ninti fa bei na efre egimu entremu esiase 0244 924573 0244 924573 na wonom atimi agye so sciatica expert at 21st clinic wada Roma bomodiana sciatica yade no koto ase e wo 21st clinic 15 branches aye biebie e wo man ma fa na nyina na bibia enkoye emfa emma yade bibre bie ha wo no udru a ebeto ase e de amount for 0540 311 0540 311 311 Ebusia ye kwansam foforo mu a na ye bo awura mu e wo chaboba kro ye no e wo sene west mensemo e wo bonapo ye mantem na adehye wo ho no ye se ensuo e ye nkwa ye se ensuo ho akwa atwede ama wonom se bia son de takran so atimi abo akyekede no sada e na wonom so ensuo fam no wo ho edel wonom efa enam sayo so amiete wo mo ne anantwie e na enom baako ensuo baako nso tine da ho na anantwie ginafa na nipa nso ginafa we nom a eyare ho sam wanhwe ya na akofa nyale wadodo na e na abentino akoto asre sempanyimfo nhwe na woma wonom ensra ban mu adehye na kasa wo ho dele a wodele wo mu no sene esitie no wase e de akire you know etoda like edrum na bi sia intimi ntwa aboma nso timi yire ba de ko September November monum October monum obon nso ni nyina ahwe nso ayesa no we spring water na edawo na ansa ebehwe na yakwasa dam no nso ye ne nantwi na esa o sa na nantwi se enum enu amu na omo
ne gu mo modwen so gu na yesa eno kra ya na ansa obe hu se asai adane ayet se dotie no ukwasa agi so de alontum e de ko be general mu honum no na eno nso ahwe na ye fa by etimi fa by ka no pa e kwasa nsu ye be ba na abo be 12 o'clock untimi nkwa adwuma nsu nti e to do kra na se ba bia ye kwasa no so Ebusia eya reho sem papa yesre ankrenkre ya wonsem ewo bie enwumakuo ahodoɔ aban panyimfoɔ ya wonom so ewo mantam no emu wonkɔyɛ emoa sebe ya yenduanom yi wasetena mu so ne manyina bekɔyɛ di ama mu so a wo sa epebire mu sɛ ne nso ne titie ne ebusia eya na ya reho sem na nantwie nso so enum bi wo fa eya na enhyeda enso ani ntine yenhwɛ na yentime emoa ewo saa kwan no so ebusia yenfa eye Ghana Premier League no entwam tew na yensɔre adwa so match week 9 no say enana enema esitie na no fiada no media matine fiema house of folk never said until the bones are rotten ebetwa one me kamienu ya wentime antie Accra Lions so ene eye samatas dia no fiada no ekowie etipen ko 1-1 enso ewo ho sanso so ena enurada say enana enema esi etenu akrampa bi amane ena match saka ni nyina no ebeto dwabrekum Chelsea ebetrefio Golden City Park ewo brekum na woni Holy Stars fo no dia boy ni 3 p.m. na games we nyina no ebeto to dwa sanso ena Krobia Refa Sante Kotokometema enso the Lions dia no ebeba so ewo Baba Yara Sports Stadium ne Vision ene Adriana Stars de bebo ni so atreman ene Bechem United de no ebehhehye so ene ama bibia ni Gold Stars nso bibia ni Park wonom ni Dreams FC de no etimi atodwa Kerala FC ene Nations nso de ebebo so ewo ho ama Legon Cities ene Young Apostles de no so etimi abaso Yensha send a table no esi etie bibie ni Gold Stars edikan with 18 points Asante Kotokoto so mienu 15 points Mediama toso miensa 15 points Samates toso 14 points Nations etoso num with 13 points Brekum Chelsea etoso ensia 13 points House of Folk waba wenim wabeto so enso with 12 points Sanso and Lions wanom etoso enwatwe with 11 points Inswatrema etoso enkono with 10 points. Bechem United and set also edu with 10 points. Vision set also 11 with 10 points. Kalala also 12, 9 points. Young Apostles one met also 13 with 9 points. Accra Lions also 8 points. Yeah, one at also 14. Holy Stars for not also 15 with 8 points. Adriana Stars at also 16, 7 points and over. Legon Cities at also 17 with 5 points. And at the Wacha to Accra Sonom Dreams FC. Ya wonom ewo just 4 points na chesenia ekoso ewo Ghana Premier League ni mo match week 9 sene niema sitie ene de ebekoso ene no ena yede amamo na busia yenyina wese so na anopo no nsia brem kase ne kwasia dai yemfa ne nyina da ensia senom yede aseda emayera Sante Abo Benedict wono ene semufo panyafe azuka wono ene hweboa ya social media handles na so no wo hwe ema wo hwe live esetie yen ewo ho sanso no chinchin fidie no from a esan ema me ekobeje sesempre mo bema so ena Sompa television wono wo hwe eboa ya wo hwe live etie ensem ne bie ni screen ya wo Sompa 98.9 sunyane afa Sompa 90.7 kranza ena Sompa 93.1 Kumase yada mu nyina da mo ase medi di wo hene re mame ekua yeboa esia mabronya me sorry adwasri de na eyenyame asem ena eba wo nchen na no si ya pesofo no si ya na yankase nua bema minister BJ the Hour of Hope dwumedie no eba besomo ye chia mu nyina da ya pastor ko na intimi mu awabrabo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in